ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Waba'ad, salamualaikum. Bulan mulia daing hataufik kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta daysab sin amoy in hangpo adlaw sin bulan Syawal amin long tahisiyo si makatakin ay ni hangpo ay doom long tasin ini doom iban sinadlaw niya long tahi akad tanakatan doon hayan karna sin pag-ibadat halawman niya amin bistahon kato taniyo pajukupon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kaulaw kita niyo nakapag-ibadat halawm sinang katahon. Manjari murah-murahan ni mga yadto demikian dihilan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala taufik amuin dahing ha mga kakahinang nato uno-uno na mga gaggat at tawasagnat amuin dihilan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kamaapan amin siyo ring kato taniyo nangayo buot pa Allah subhanahu wa ta'ala amin sukaton dahing habigisim pangatayan niya patuhan Rabbul Alamin mangayo kamaapan ha mga kasatuan na hinang halawman niya asupaya sadya mahinang jati inamal ibadat sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari habayaon lang ta pag mga naubos na in tungod paparkala sin pagpuasa na lumaton kita niyo paamoy in rukun Islam kahinapusan amo na impagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm sin hadis niya buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. In hikalima niya nasabutun puas sin ini pagpuasa bulan Ramadan amuna in paghaji pa Baitullahil Haram nakasud na runhan in aturan sin ini langta in pag-umrah. Akad na rin doonhan amin maraha waktu sin paghaji sing kita. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na biya na sinagi in amin unumadlaw long ta ganap sin bulan Ramadan bulan Syawal na murah-murahan tiyema sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yung mga kataw tayo manghuran akam Islam. Na manjari doon hay ni in tungod pa paghaji iwan na sin pag-umrah dahing ha sa lagbo-lagbo amal amoy in marasin hambuk Muslim in katan sin tibay huan sin pag-ibadat
ngianan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena doon hay ni mapun na ingkatan kakahinang doonhan, amoy hindi makabutas, daing haamoy in tiyawag doonhan, rukun Islam 5. In syahada, pag naiksaksi, wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban bunal-bunal tuod inhi Muhammad daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan doon haon, amoy in yaon da isab, wala nakabutas in ibadat sambayang halawman niya. Damikyan in zakat, iban na sin pagpuasa halawman niya, karena doonhan na mataod dahing ha mga sasandalan sin manusia halawman sin ibadat ini, amin marista siya pagpuasa, karena uno-uno hindi manjarihi pahinang kato subay na to ito sandalan, katasan, labi-labi na tuod, in lokal kadtuon tiwawon, amo na inyaon ngianan, amoy in lokal hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagmaksiyat doon halawman niya yaon. Na sa lugay taridto subay yato, amoy in tutog halawm sin bigi jantong na to in pag-ayat, sinamok pahamok din kato, tanyo hasupaya, di kita niyo makahinang kasatuan, di kita niyo makalanggal sinaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini, biyayta kato doonhan in paghadji, asupaya hikatunay nila in uno-uno, aturan hihinangon doon ha, waktu sin paghadji, amunain, ini tumagna, daing ha, ini hangpo adlaw panagnaan sin bulan haji. Maitong naroon haon, labi luwa na tuod, labi marayaw in mga magahaji, makasampay naman to palukal yadto, hapanagnaan pa sin ini adlawan sin bulan haji, amunain hangpo adlaw panagnaan. Hasupaya roon haon, na mahinang tuod niya in katantan, mapatut hinangon doon, amin nakabutang haaturan sara, piatarang sin pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasarta lang niya in hukuman niya roonhan, sin paghadji, law niya huwa pardun marratan fil umur. In paghadji, fardo, makaminsan da siya hitunay, ha ini lugay sin ini kabuhi mo. Ang bukon na siya yadto laong ka biya mga wajib in hukuman niya, sa sumagawa pag iyanon sing kaibanan mustahab. At ini labi marayaw long niya, doon hayan, amoy in kabalikan mo tiap-tiap hikalimasin tahun puasun. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunal-bunal to dinambok ipon. Amoy in dihilan ko siya kalasig, sinudyot pamaranan niya, sarta dihilan ko siya kahayang, sin kabuhianan niya, pag-ubos 5 bayroon kanya in 5 tahun, wala niya, iwala siya hati niya, miyadto, nag-haji pa Baitullahil Haram, na hati niya wala siya miyadto timibaw kako, long sinallahu subhanahu wa ta'ala, na in siya maharam na siya kako. Hadis Qudsi, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At inialabi marayaw in kabalikan, hangkan na aundeng ha mga sila balabi-labihan, amoy na hinang nila na pangadatan in ini paghadji, bihan, aundeng kaibanan bihan, hati niya, bang aun dapat
tahon-tahon hinangon nila bang hadjabukon pasalan sinamuin ini banut si manusia ajaman na to ini amin long ta aun naroon haon aturan sinhula datunganan sing kita niyo amin di na siya manjari hinangon long ta amin tahun-tahun labi-labi na hawak tubihaon biya mga aon suy-suy ando kay lobya nasusa im mga kaibanan maghaji labi-labi na amin mga sila long ta iniiabutan si pangumulan nila bihan hakalaas na manjari sampay roon na wakto yan ng pasilawi ang mga iabot haamuin ini nakajukop imbi ang mga alta-alta nila haamin magtaka na sila maghaji buat malingkan di na sila ini lang tadulan hawakto yan karena aun na biya mga timbangan sim pangumulan amin biutang haaturan manjari ini tumulak madto pa Baitullahil Haram hati niya aun na tubtuban sim pangumulan amin maabot na sadya siya kaanuman tag 5 tahun bang limiyong raring kaanuman tag 5 tahun nabangbun na limbayta ini haamin bihayaon nari na sila ando kailo makapaghaji habihad to. Na wallahu alam bang uno imbi mga jatuhan sin pakaradyaan ni ini bang ini nagpikilan lang ta amin pangayoon ahula mulia ha mga sila amoyin lang ta tag ini amulahisin pagjaga sin hula iyaon ya ngayo kanila kalu-kalu mga karihilan pa sila ini waktu long ta makajari sila makalaos si maksud nila. Murah-murahan palauson sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan long ta in pag-iyanon paghaji. In hikaruan niya amo na in pag-umrah beta kato dunhan in ini pag-iyanon sunnatun wajibatun. Sunnat siya in pag-umrah, wajib, dahin ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Atin niya, pajukupan niyo in paghaji niyo. Atin niya, paamuhon in kataan, aturan, hukuman dun haon, hatungod sin paghaji, amoy in piyatarang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena suway siya insinguran, labi-labi na tuod, in siya nagpatumtum kato, tanyo katantan, umat niya, ha kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amoy ini, khudu anni manasikakum. Kawa kamulong ni sin aturan, paghaji dahin kako. Amo na, in paghaji niya, kahinapusan, doon hayan, amin lang ta, aun doon biyayta, in nakaagad ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ding mga kasahabat tanin. Amal, sa lago-lago damikyan, misan pakaingkaunan niya, sunnatin hukuman, tumagawa lang niya sunnatun wajibatun. Sabab yadtuhi ka, sampurna sin paghaji, in sampurna un musambil in pag-umrah karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini biyayta sambil ha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hahambuok laung ta nangasubo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginiya inna abi shaykhun kabirun la yastati'ul hajja wala al-umrata wala ad-da'na. Biyayta niya roon nang asuha Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal tuod lang hiyama ko na malaas na siya. Ang tanda silaas niya nari na siya makakaus maghaji, iban di na siya makakaus mag-umrah, iban di na siya makakaus long ta amin mamanaw panaw biya sin kabiyaksahan long ta
sinta o amin wayron niya nanam niya, atin maksud niya wayron na tod kaya sing ginawabaran niya. At tulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin na nga subo, laong niya hajja an abika wa'tamir. Haji ilaw niya hiama mo, serta umrahi siya. At inapya pag-agad, indua hinang doon ini, amo na impaghaji, iwan sin pag-umrah. Na amo yan mga katotay manghuran, haagama Islam. Tubita katutan nyo sin mga ulama, in hikmat sa laggo-laggo sin paghaji, iwan sin pag-umrah ini, in inilaw niya, li tathir an-nafs. Hipag sutsi hipaglano sin ini ginhawa sin hambuok Muslim. Daing hauno, pagsutsi min athari dunub litusbiha ahlan likaramatillahi ta'ala. Amuyin lang ta masutsi siya rin ang mga bakasin pardusahan supaya siya lang tarunhan makadawhat sin karamat sin Allah subhanahu wa ta'ala biddaril akhirah. Haadlaw akhirat. Atin niya haadlaw kahinapusan. Amin adlaw wayroon na adlaw mapuas sin adlaw yadto karna hawak to adto wayroon na pag-itong sinadlawan, ha iniinyad to in mano siya masannang, kakkal na ing kasannangan niya, in mano siya halawng kaliruan, kakkal na ing kaliruan niya, wayroon na bugto niya. Bihag to adto mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na, biyayta doon ini, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, man hajja hadal bayta, falam yarfuth, walam yafsuk, kharaja min dhunubihi kayawmi waladatsu ummu. Isiyo-siyo lang niya in nakapaghaji, pabaytullahil haram, falam yarfuth, walam yafsuk, at wala siya nakahinang, amuyin sa tulaat, doon halawman sin pag haji niya. Hati niya wala siya nakahinang kasatuan, wala siya nakahinang kapasikan. Allahu alaihi wasallam. Amo at mga katawtay manguran. Nasabi at tubay pagbulirayhan sin tiap-tiap tisulakan sin hamuk Muslim usog babae, intungod paparkala paghaji na amuyin mag-ingat kita niyo pakanya sin aturan, sin paghaji. Bukon kita mangandol na sadya amin mga agaran sin kita. Laung tain mga sila yaon maghindo kato, mag-iwan sila kato aun wakto na in sila on mano siya hadya. Bukon sila amin aun wakto makatutog kato doon, umalop kato tanyo ha pakaradyaan yaon, kana labi-labi na tuod bang mataod piaagad nilabihan na di nila to katilosahan katantan lang ta urulon madto-madto in paghinang labi-luwa na in ibadat sin tiap-tiap manusia siya in kiawajiban sin Allah subhanahu wa ta'ala himinang sin persukuan niya. Amo yan. Nasa hati niya, suway na to tilosahon marayaw hatihon ingaton bang biya diin in katan kakahinang mapatot na to hinangon, daing hapagtagna kaniya, daing naman hawak to amuin, sumud na kita niyo palawmansin, pag-ibadat yaon. Sabab na inyan, aon aturan katantan, in tungod paibadat, laung ta, yang daakan kato sa niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun pa kaniya waktu. Iban aun pa kaniya aturan. Inyan nasubay na to adto maurul madto-madto, mabatok hambuk-hambuk, daing haamuin usulan atawa puunan sin pamiat sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na
Intungod paparkala, paghaji ini. Bukon ini parkala ula-ula. Bihanyan. Sabab may ta in pakarajaan paghaji doonhan biar may ta kato tanyo in manjari sa maghaji iban sindi manjari maghaji. Biar ta doon na long neroonhan surut sin ini kawajib kaniya. Hati niya syarat bang wala doonhan in syarat in kawajib kaniya di siya mabista amal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway siya mahinang in syarat niya. Suway siya mahinang in aturan niya. Namun na munahisiyo in mga sila ini manjari sila maghaji. Bukon in tao katan manjari maghaji. Beta doon kato kaisa niya hisiyo in manjari maghaji. Suway siya Islam. Hati niya subay matan in ka-Islam niya. Matan in pagmalila niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta kaya ingatan niya in katan hinangon niya roon katan ha. Lauman sin ini paghaji iyaon. Karena wala siyukat doon hawakon Muslim in parkala hinang paghaji. Sabab bang siya bukon Muslim, misan niya hinang di datay maunin ang mal niya. Suwayra siya, Muslim, mga kataw tayo manghuran. Hakama Islam, di tayo maunin ibadat, haji iwan sin pag-umrah, buat malaingkan, amurain mga sila, matan in ka-Islam, pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na doon hayan, laungta. Amunain ka-Islam. Hati niya, in bukon Islam, nari manjari bihan. Long ta himinang kaniya, misang pa siya himinang, na inhinang niyari tayo maungon. Sin Tuhan no to Rabbul Alamin. Hikaruan niya, al-aklo. Suway siya, taga-akal. Hati niya, in dupang-dupang, di tayo maunin ibadat niya. In tao kabus, wayroon biya mga ka ini katungan sinamuin pikilan iwan akal niya, biha, na inyan katantan, balik na. Hati sin balik ini, amin miyabot na in pangumulan niya, paamuin, mabista na in siya, aun na kapatot mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in bata-bata, wala siya kaya wajiban mag ini haji. Kanabita si Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, hadis niya, rufi al-qalamu an salasatin. Ang katon in ini pagsulat at tawain kalam long niya, hatu parkala. Anil majnuni hatta yafiq. Hatao narurupang, subay na siya kaulian dahil hakarupang niya. Wa anil naimi hatta yastayqiz. Hikaruan niya, hatao natutug sa hingga makabati siya rin hatugan niya. Hati niya makasayo na siya, makapanganal na siya. Intao mag-ibadat halawang katugan, di tayo maunin pag-ibadat niya. Wa anis sabi hatta yaktalim. Habata-bata sa hinggain siya subay na lumasag, maabot na yung pangumulan niya haamuin, laung ta jarihon na kaniya in pag-ibadat niya, atawa itungon na kaniya inyaon ibadat niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In hikaupat niya, al-istita'ah. Hikaupat niya, amin aun na siya gaos. Pag yanun doon ni gaos dahil haalta, hipaggasto niya, hawak to sim pagtulak-tulak niya, madto pa ini Baitullahil Haram, sarta sin kakukunahan niya katan, amo na yung biyeta doon sin Tuhan na to Rabbul Alamin, haparman niya, man istata'a ilayhi sabila. Hay siyo in makagaos,
doon haamuin katan sin ini gastuhan niya hawak to sin pagtulak-tulak niya madto pa amin lugal datunganan niya amo na Baitullahil Haram. Atawa doon haamuin Masyairil Haram pagyanon. Ating Masyairil Haram amo na lugal pagtutunayan mo sin pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil naman hapag datong mo doon amin tumawap ubos magsai ala aun maksiat na hinangsing kita halaw man sin lugal yan in kita subay kita mahalli hayad to katantan inyan na biyabay ta da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam madto-madtuing katan mapatun na tuhalian iban sin mapatun na to hinangon hawak to yan mga katawtay manguran haagama Islam na amad tulong ta na hatungod sin pagyanon hamang nga sila makakaos na long niya in mga sila fakir miskin nawala sila kaya wajiban long ta maghaji doon hayan ha ini tungod paparkala yan. Misan dayaon kanila in sila long ta Muslim sarta tagaakal iwanin sila kilbalig na sa sumagawa hasabab sin di sila makakaos dunhan muna gaos hipaggasto nila haran iban sin hikabin nila ahli nila doon hipaggasto isab sin mga sila hikabin bihan yan. Naamo yan mga katawtay manguran haagama Islam na wala yadto na wajib ha mga sila fukara wal masakin in paghaji iban sin pag-umrah. Na doon hayan long niya biyata kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga katantan doonhan pagpaibog kato sin ammal ini iban sin pag-ayad kaniya doon hayan laung ta piyaibog kita sin sara doon hamin dua ibadat ini sa lago-lago ibadat amo ning paghaji iban sin pag-umrah sarta tiyawag kita sin Tuhan Rabbul Alamin maun pa amin hinang piyatarrang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal al-imanu billahi wa rasulih in sa laggo-laggo kalabiyahan sin mga amal pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala muna na impag-iman pa Tuhan Rabbul Alamin iban paraak niya. Hati niya pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pamarat saya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinway roon mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya iban in Muhammad daak sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan na pagka siya daak di kita manjarihi minang ibadat bang bukon dalaway ring haamin piatarang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya impaghaji biyabay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam haunuin lugal iban biya din impaghinang kaniya nabangaw ni miyan lang na impaghaji yadto halugal biya ini na bukon habiya simbiyay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam na inyadto batal in paghaji hati niya di yadto tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namin sa lago-lago kalabiyahan niya amunin pag-iman pa Allah ta'ala iban sin pag-iman paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mahulilaw ngayon sumuno, jihadun fi sabilihi. Amo na pagbulok minasa, pagluwas lungsad, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhikatu niya law niya sumuno, summa hajrun mabrur. Amo na paghadji, amin wayroon, doon hayan, ini sakuto niya atawa wayroon doon han lupas amining katantay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haji amin wayroon doon haon sagnat niya tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian beta doon han sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min al-kabir والصغير والمرأة الحج المبرور. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج ذنوبه كيوم ولدته أمه. Nagsugpatin amin hadis long tahambok yan to. Isisulong ni maghaji pabaytullahil haram ubos wayroon dunhan kasatuan na hinang niya. Wala siya nakahinang kapasikan halaw man si paghaji niya na makakuha siya rin doon ha mantika haram, habaytullahil haram, iwan na si masyairil haram, biya siya sin nakakuha dahil halaw man si pakandangan ni ina niya. Hati niya biya siya sinyang papiyag anak, wayroon do sa rusa niya. Damikian hadis dukaing, al-hajjul mabrur, laysa lahu jazaun illal jannah. In paghaji lang niya, amin wayroon sa kuto niya, wayroon hati niya kasaan niya, kimukugdan doon hayan kataan, haaturan sara, na wayroon tong basdo kaing buat malaingkan sulga sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikian hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jihadul kabir was saghir wal mar'ati al hajjul mabrur. Laung niya roon yung pagjihad, sibuda jihad dakula, iwan jihad ini sibi-sibi laung ta atau makaan bagi anunduhon amin pagmatuyo mo, pagluwas lungsad mo, haparkala, ini parkala mabugat hinang, hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sa gaan-gaan na, damikyan, in paghaji amuin, long ta wayroon, long ta doonhan kasatuan na hinang doon, na amuyan in paghaji, long ta biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw paghaji. Damikyan pa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaun illal jannah. Nah, laung niya roonhan in pag-umrah. Pag-umrah, sampay sumampay kau magbalik, makapag-umrah, magbalik. Hati niya ring haot sin umrah, harap pa umrah, sumuno kaniya, inyan kiparat. Hati niya kiparatun, tabunan sin Allahu Ta'ala in mga pardusahan na hinangta, ha lauman sin, utan sin dua umrah. Damikyan in paghaji amuin lang ta doonhan wayroon siya. Pardusahan na hinangta na halawman niya, iwan hati niya inyaon katan, amal sali katanin na hinangta halawman niya, amunin pagyanon mabrur, na laung niya laysa lahu jazaun illal jannah, wayroon dugaing bayad tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan sulga sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amad to mga kataw tay manghuran,
agama Islam na inyan subay nato balik-balikan ko tilusahon nato marayaw ingkatan hinangon nato paamuhon nato maun paamuin ini kakahinang piatarang simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana siyarain mapatut singuran sing kita hinang wayroon manjari singuran sing siyo manusia kana in Rasul sallallahu alaihi wasallam pini ang papini sin Allahu Ta'ala hinang daak hasupaya way pagtungga kali sin umat niya hakatan sing kakahinang piatarang niya in hisiw-siw makasulang makawa din dunhan muklas siya ring hatiranan sin mga sila makadawhat sin tungbas sin surga din Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawte manghuran ha agama Islam na murah-murahan yadto inbiya mga pangadyan sing kita hawak to insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpatan na to hawak turwaing insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai matalos na to in amoy in pangadyan na to hatungod sin rukun kahinapusan sin ini Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ini taufik hauno no pakaradyaan miumuhot na to, iwan siyusukat na to, dahing hatuhan na to, Rabbul Alamin, supaya in pakaradyaan na to, mahatol dahing dihakahuy na to, sampai in kita magbay mata iwan sintuhan na to, Rabbul Alamin, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين